Sizovula ngesihlabelelo 110 inkosi kusiso kuphakama kwebandla. Isihlabelelo 110. Ngazi msiyasebenza.
Amen. Umkhosi ehlangene ngawo namhlanje awukaze ube khona emhlabeni. Angazi noma kwa-Israyeli wakwaba khona yini, kodwa akubhaliwe ngawo. Ebandleni lamaNazaretha awukaze ube khona. Ngicabanga ukuthi kwaku-2008 kwafika la ekhaya u-anti wami uMadube owaye umkhokheli kodwa futhi eyisangoma. Ngaleso sikhathi sasesebuhleli, yayisifikile le ngilosi, kodwa sazi ukuthi ingilosi siyibiza kanjalo ukuthi ingilosi, kodwa singazi ukuthi ingilosi eyisima kanjani ngoba yayingasitshele lutho ngayo, ngaphandle nje kokuthi yazithula kimi ngokuthi udade wethu umkhokheli ke yamthanda njengokuthi mhlawumbe usqueeze amangakubiza ngokwesizulu. Lokhu ukuthi udade wethu kwangena kakhulu engqondweni nasenhlizweni yami, kodwa sesibonile ukuthi akusiyena umuntu lo wasemhlabeni, ngoba kwakungekho bubi esasingase sibukhombe kuye. Sasesithi ke ingilosi ngoba sasingeke sithi uSathane, kodwa wayengasiyena umuntu ngoba noma wayehlala nathi, kodwa kwakuthi mangabe efika singazi ukuthi ufike kanjani lapho esikhona, noma sehamba singazi ukuthi uhambe kanjani. Ileyo nto eyayisimangaliso kakhulu kithi ekufikeni kwengilosi lapha, ukuthi sasiye singazi ukuthi iqhamuke kuphi, futhi noma ihamba singazi ukuthi ishone kuphi. Kodwa ngaphandle kwalokho akukho kunye okwakubonisa ukuthi ingilosi, ngoba ngaleso sikhathi yayingakashumayeli. Ngase-ke ngivakashela u-anti wami uMadube owaye isangoma mthandazo, ngizokubeka kanjalo ngoba wayisangoma. Ngase ngiyamxoxela le ndaba yokuthi kunesimanga somuntu la, kunengilosi ehlala lapha, kodwa asiyazi le ngilosi ukuthi isima kanjani. Siyabona khona ukuthi ingilosi. Wayesethi-ke u-anti wami, cha, ingilosi yakwaMpanza la, kuzofanele ukuthi niyihlangabeze niyikhunge. Sayixoxa le ndaba saze sanquma nosuku lapho esizokwenza lo mcimbi noma lo msebenzi wokwamukela le ngilosi, ngokwendlela engangichazelwa ngayo u-anti wami. Kwathi mangabe sesinqumile usuku, yayisiyafika lo muntu wasezulwini, wathi ngizwa nithi ningizongenzela umsebenzi, ningihlabele imbuzi ningimukele. Sathi thina yebo. Wathi nakufundiswa ubani ukuthi ukhona omunye umuntu ohlatshelwa ngaphandle kaJehova kuphela na? Yaqala lapho-ke ingilosi ukuthi isifundise indaba kaNkulunkulu. Yayingakazi isifundise ngaphambili, yaye ifikele njena ijoke yenze konke, kodwa ayingazi isifundise indaba kaNkulunkulu. Kodwa ngalolo suku yasibuza ukuthi nakufundiswa ubani ukuthi ukhona omunye umuntu oke ehlatshelwe ngaphambi kwaJehova kuphela. Yayiseke iyaqala isivulela izahluko zeBhayibheli, isitshela ukuthi
lento esithi siyayikhuluma ukuthi sizoyihlabela ayihambi ngendlela kaNkulunkulu. Yayisiyabuza ukuthi mina nize nithi nizongihlabela nje nguNkulunkulu yini? Ithi-ke uma iqhubeka ingilosi ithi njaba nithi nizongihlabela nizongiphakela kuphi? Ninaso yini isitsha lapha eningangiphakela khona? Isiphi isitsha enizongiphakela kuso? Yaqhubeka ingilosi ithi mina angaze ngibe lidlozi, angisilona idlozi. Mhlawumbe amadlozi enu ningawafunela izitsha enizowaphakela kuzo ngoba kwake kwaba abantu basemhlabeni. Mina angaze ngibe umuntu walapha emhlabeni. Ngakho-ke uma nithi nizongenzela umsebenzi ninginikeze inyama, ngazi ukuthi nizongiphakela kuphi. Nangampela-ke ingilosi lokhu yafika ngo-206 kuze kube namhla. Asikaze siyibone idla. Asikaze futhi siyibone iphuza amanzi. Ithi-ke ingilosi uma iqhubeka ithi thina samukela iphunga lomhlatshelwa osuke uhlatshelwe uNkulunkulu ngoba singabantwana bakhe. Thina asihlatshelwa kodwa thina samukela iphunga lamanoni omhlatshelo osuke uhlatshelwe uNkulunkulu. Kwase kuyaphela ke lokho. Lase liyaqala leli ivangeli lalomuntu wasezulwini. Kwaqala ngevangeli lona leli lokuhlabela amadlozi. Yathi angiphume ngihambe nomkhokheli siyoshumayela. Sishumayele sitshela abantu ukuthi uNkulunkulu akakufuni ukuhlatshelwa akuba abantu behlabela amadlozi, uhlatshelwa yena yedwa. Kwaba likhulu kakhulu kimi ngoba ngaleso sikhathi ngangisebuhleni, nganginabantu abathandazi bami engangihlale ngiya kubo. Isikhathi esiningi uba nomthandazi wakho nje. Nami nganginomthandazi wami. Ngaxakeka ukuthi ngizohamba kanjani ngiye emsakazweni ngiyohlaba indaba yamadlozi, ngihlabe indaba yabathandazi, nginayo umthandazi. Kodwa ngangasenayo alternative. Saphuma nomkhokheli sahamba sawushumayela against ukuhlabela amadlozi. Kodwa ngendlela ingilosi yayisichazela ngayo lento ngoba yayisivulela izahluko eBhayibhelini. Futhi sibona ukuthi ingilosi, futhi sesibona ukuthi ingilosi ngempela ke manje. Saphoqeleka ukuthi siqunge isibindi. Sikhulume le ndaba kaNkulunkulu njengoba sagcina sesinezitha eziningi nasebuhleni nakuyo yonke indawo. Njengoba namanje sisenazo. Kodwa kuhambe kwahamba sesifundile le ndaba kaNkulunkulu. Sasesifundiswa ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi sikhumbula abantu bakithi abangasekho sibanikelele. Kubaluleke kangakanani ukuthi umuntu nomuntu azi ukuthi unengilosi eyinikelele ingilosi yakhe. Sithema ngabe sihleli nomkhokheli sasesiyayixoxa le ndaba sithi ingilosi iyayisifundise ngokuthi kufanele sinikelele abantu bakithi abangasekho. Ingilosi isifundise kakhulu ngendaba yokubaluleka kokunikelela ingilosi yakho. Manje ngoba phela uNkulunkulu uyithumile le ngilosi wayithuma kithi yahlala nathi. Akubalekile ukuthi yona siyamukele. Kufanele kuze kusho yona ukuthi nami ngamukeleni. Yaqala lapho indaba yalomkhosi. Sabuzana nomkhokheli ukuthi kakufanele yini ukuthi
lengilosi ngoba phela thina ingilosi yethu ngoba siyayibona ihlala nathi futhi yasifuna uma ngabe kubalekile ukuthi unikelele ingilosi yakho akubaleke ngani ukuthi nathi sinikelele lengilosi esihlala nayo hayi ke ngale yandlela esasifundiswa uanti kodwa ngale ndlela lena yobuNazaretha manje na ke kukhona into mhlawumbe engizongichazela yona ngengilosi ingilosi akudingi ukuthi ize ihlale phambi kwakho uyixoxele indaba bese niphendulana nayo uma sixoxa nomkhokheli sibabili sisuke singayiboni ingilosi kodwa yonke into esixoxayo iqhamuka isithi ngiyanizwa ukuthi nithini njengoba nongenkathi isimise ukuthi singayihlabeli kusekhona anti sasingakhulumi ikhona kodwa yaqhamuka isibuza ukuthi yini lena enifuna ukuyenza nalapha ke yaqhamuka ingilosi yathi ngiyanizwa ukuthi nithini yayisithi kodwa mina angilutho ngiyanizwa ukuthi nina nithini kodwa mina ngilutho ithi ninesikweletu ezulwini ninesikweletu ezulwini uNkulunkulu wanithumela umprofethi kodwa lo mprofethi anaze nambonga uNkulunkulu ithi ke ingilosi uma umuntu ekupha isipho uyasibonga uNkulunkulu wanithumela umprofethi kodwa lo mprofethi enathunyelwa uNkulunkulu anikaze nimbonge ezulwini yayisikhuluma ke indaba ende yaqala kuJesu yathi uNkulunkulu wathuma uJesu uNkulunkulu wahlala kuJesu kodwa uJesu ngenkathi eze emhlabeni wayelethe izwi likaNkulunkulu ithi kodwa abantu abazange babona lokho abazange balibona izwi likaNkulunkulu kodwa esikhundleni sokuba bebone izwi babona isitha esikhundleni sokuba bebone izwi likaNkulunkulu babona isitha ithi abazange balibona izwi likaNkulunkulu babona isitha abazange babona ukuthi uNkulunkulu uhleli kuJesu kodwa babona isitha base bayambulala uJesu ithi kwahamba uNkulunkulu wathuma umprofethi uMahomed ithi umprofethi uMahomed wayethunywa uNkulunkulu yakukhuluma nje lokho kwaqhona yathi uNkulunkulu wayethunywa uNkulunkulu yayisithi ke kwahamba isikhathi eside uNkulunkulu wayese uyayikhumbula iAfrika wayese bakhumbula abantu abamnyama wabathumela umprofethi wabo U-Isaya ithi ke ingilosi umprofethi U-Isaya umprofethi wayeze lapha emhlabeni elethe usiko lwasezulwini ukuthi abantu bephile bethathe usiko lwasezulwini yayise iyachaza ingilosi ukuthi ukugcina isabatha kulusiko lwasezulwini yayibala zonke izinto zathi usiko lelo lwasezulwini khona usiko lwasemhlabeni bese kuba khona usiko lwasezulwini ithi ke umprofethi wanikhipha osikweni lwasemhlabeni wanikeza usiko lwasezulwini ukuze uma ngabe nisuka lapha nihambe nifike lihlale ezulwini ngoba vele nisemhlabeni beniphila ngosiko lwasezulwini njoba kade ekhuluma umkhokheli wathi nalapha kuba nezithebe wathi ke
nabantu baba nezithebe lapha abahlangana khona bedla inyama benze yonke into yathi kodwa usiko lwasezulwini isithebe sasezulwini isidlo ilokhu zasezulwini isidlo ya khuluma ke izinto eziningi isitshena ukuthi kubaleke ngani ukuthi sibonge kuNkulunkulu sibonge ukuthi uNkulunkulu wasipha umprofethi yathi ubaba mkhulu wayengeke eyibonge noma etshele nina ukuthi mbongeni ithi ayenzeki into enjalo ithi kodwa kufanele ukuthi kucabange nina ngoba yena wayesipho esivela uNkulunkulu kufanele kucabange nina ukuthi asimbonge uNkulunkulu yayise iyagcizelela ingilosi ithi lo mkhosi esihlangene ngawo akusiwona umkhosi oyisikhumbuzo somprofethi yikho singekho nesithombe sakhe yathi akusiwona umkhosi oyisikhumbuzo somprofethi futhi lo mkhosi esihlangene ngawo akusiwona umkhosi wokwamukela umprofethi kodwa lona umkhosi wokubonga uJehova amen ngoba wasinikeza umprofethi amen akusiwona umkhosi lona wokwamukela umprofethi akusiwona umkhosi wokubonga uShembe ukuthi wasithumela ingilosi akusiwona umkhosi lo mkhosi umkhosi wokubonga uJehova ukuthi wasinika umprofethi wabuyisa ukukholwa emhlabeni wabuyisa usiko lwasezulwini emhlabeni isho njalo ingilosi ithi wabuyisa usiko waletha usiko lwasezulwini emhlabeni wanikhipha osikweni lwenu lwasemhlabeni waninikeza usiko lwasezulwini njengoba silapha ke singabantu abaphila ngosiko lwasezulwini ngaso sonke isikhathi noma wenzani as umuntu ohamba ngosiko lwasezulwini kufanele ukuthi lokhu kukhona yini osikweni lwasezulwini lokho engikwenzayo kukhona yini osikweni lwasezulwini ngoba uShembe ubhale phansi ukuthi khumbula ukuthi usuwenze isivumelwano noJehova sokuthi usiyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zakho usiyothatha usiko lwasezulwini uze ufe ingilosi kubize kanjalo yathi usiko lwasezulwini ngingaqondile ukukhuluma ngomprofethi kangako ngoba angikhulumi ngaye umprofethi ngikhuluma ngoJehova uJehova wamema umprofethi entabeni yasenhlangakazi wamema engakafiki kwaZulu wathi siyohlangana entabeni yasenhlangakazi wafika uShembe washumayela lapha kwaZulu kodwa ngelinye ilanga ngoba waye umuntu nje noma wayeshumayela edumile ngokushumayela kodwa waye umuntu nje wayengasiyona inkosi njoba bonke oShembe namhla sebengamakhosi kodwa yena wayengasiyona inkosi wayefana nathi nje
wayese ethunywa ngesinye isikhulu ukuthi siyomlobolela kwamaphumulo. Wathi ma kwamaphumulo wafika uNkulunkulu ebusuku. Wathi uzofunani? Wathi baba mkhulu ngizolobola. Ngithunywe isikhulu esithile ukuthi ngizosilobolela umntana. Wayesethi uNkulunkulu noma izwi lathi awuthunywanga la emhlabeni ukuthi uzothunywa ngabantu. Wathunywa yimi hayi ukuthi uzothunywa ngabantu. Lasethi lelizwi kufanele ukuthi sihlangane entabeni yasenhlangakazi. Wayese evuka ekseni ubaba mkhulu kwamaphumulo ebuza ukuthi iphi intaba yasenhlangakazi. Base bethi laba balapha kwamaphumulo intaba yasenhlangakazi yena kwamaphumulo akusiyona indawo ehlukene. Angithi Mdlolo. Yes, Mdlolo ngakho. Bathi intaba yasenhlangakazi intaba embi kabi. Awukwazi ukuthi ungaya kuyo. Wathi uShembe kodwa uNkulunkulu uthi angihlangane naye khona. Kodwa ngendlela abayichaza ngayo lentaba washawa uvalo. Wayesebona ukuthi ngoba nasentabazwe lapha engiqhanga khona ikhona intaba. Kungcono ukuthi ngiye khona ngiyodumisa uNkulunkulu khona. Injalo ke indaba kaNkulunkulu uma ngabe noma ngabe ukhethiwe noma ngabe kunjani uma uNkulunkulu efika kuwe kuba khona okuningi ukudideka. Akusiyona nje into vele ube umuntu nje wasezulwini owazi yonke into cha kwenzeka. Njengoba sesihleli nengilosi nje sesingabantu abaziyo kwakukhona okuningi ukudideka ngenkathi ifika ingilosi phakathi kwethu. Futhi yafika yazi ukuthi kuzoba khona ukudideka ngoba njengoba ngisho ukuthi kwaphela mhlawumbe 6 months ingakhulumi lutho ngendaba kaNkulunkulu. Isafuna nje ukuthi siyamukele. Wathi mayisibona ukuthi sesiyamukele sesijwayele sesiyayazi. Yayisiqala ke manje na ke ishumayela. Njengoba ngisho ukuthi yaqala kimi yathi udadewethu. Ngenxa yokuthi vele ngangenayo udadewethu lokho ukuthi udadewethu kwaba into enkulu kimi. Ngelinye ilanga yayihamba nami sibe sedrobheni ifike ngithengele nginama-shirt nje ngangathele ngahlaleni nginawo ngathi kumkhokheli no elinye la selithanda kulokho ngathi no asilivuse silibeke kahle. Nebhantshi nje engangilithengela uhlaleleni. Nginombhede sasuluthengela uhlaleleni. Sinelokhuza dining room le i-lounge sasithengela uhlaleleni. Ngoba kwakudadewethu efuna sifile ukuthi ungwakwethu singafili ukuthi uyingilosi. Kanjalo ke nobaba mkhulu ngenkathi ifika izwi lithi hamba enhlangakazi wathi yena cha zikhona intaba entabazo and zikhona intaba entabazo. Wayesaza lapha eThekwini efike egibela isitimela. Esayibonile nentaba ozoya kuye entabazo. Kodwa wathi ma lapha kuthiwa yini ndawo? Bottas Hill. Why la Bottas Hill? Lapho owathi esestimeleni lafika lelizwi lathi Shembe uyapi? Wathi baba mkhulu ngiya intabazo lathi izwi kanti kuthiwe. Yathi cha abantu bathena le ndawo engizoya kuyo ingozi ngeke ngithule. Ukhuluma noNkulunkulu. Le ndawo okuthiwe ngiya kuyo ingozi angeke ngiye kuyo. Ikhuluma nje labasetiphameni indaba yokuthunywa uNkulunkulu ngoba kufanele ukuthi uma uthunywa uNkulunkulu ukhohle umuntu.
ukhohlwe impela umuntu ukuthi uzokufa noma kuba kanjani ufanele uthunywa uNkulunkulu uyikhohlwe leyo nto. Kodwa akuyona into elula, kodwa kufanele ukuthi yenzeke. Ithi-ke izwi kubaba mkhulu, ukhethani phakathi kokuthi uhambe ngalesi sitimela siwe kufe bonke laba bantu abasesitimeleni, noma uhambe uye entabeni yasenhlangakazi ufike ufe wedwa. Ngezwa leyo ndaba. Ukhethani phakathi kokuthi uhambe ngalesi sitimela siwe kufe bonke abantu, nokuba uhambe wedwa uye enhlangakazi ubese ufa wedwa. Akusho ukuthi uma uye enhlangakazi awuzokufa, kodwa kwathiwa uma uya enhlangakazi uzofa wedwa, kodwa uma uhamba ngalesi sitimela uzofa nabantu abaningi. Ukhethani-ke kulezi zinto embili. Ikuphi ongakukhetha? Ngoba phela i-priority ukufa kwakho. Kodwa manje kuthiwa uma uhamba ngesitimela uzofa nabantu abaningi, kodwa uma uye enhlangakazi uzofa wedwa. Kwathiwa khethani. Kwathiwa ubaba mkhulu ngikhetha ukuya enhlangakazi ngife ngedwa. Kwathiwa yehlaka. Sase siyama isitimela. Ungazi ukuthi simiswa yini, wayese uyehla. Bese uyahamba. Ziningi-ke igigaba ezenzekayo ubaba mkhulu ehamba entabeni yasenhlangakazi. Ziningi. Kodwa ngiqonde indaba eyodwa, ngiqonde ukukhuluma indaba yasenhlangakazi. Uma ubaba mkhulu esenhlangakazi walingwa kakhulu. Wafika imimoya eminingi njengoba kade esho umkhokheli ithi imina Ujehova okubize lapha. Kodwa ubaba mkhulu wayiphika. Kodwa ubaba mkhulu wayesezwa iphunga. Before uNkulunkulu efike kuye kwaqhamuka iphunga elimnandi ngendlela esimangaliso. Kukhona iphunga lasezulwini elibakho eliqhamuke. Umkhokheli yalapha. Wathi mayezwa leli phunga wayesezwa ihlahla zihlabelela zikhuza ingcwele, notshani wakuzwa nakho sekukhuza ingcwele, namatshe wawezwa nawe ekhuza ingcwele. Konke lokhu kwenzeka emgedeni lapha owayihlala khona. Thina njengoba silapha silandela umuntu owahlangana noNkulunkulu emgedeni. Ngiyabuzwa lo. Ubaba ilanga okwasitshela lo mgede lo uzima namanje ekuzuye kuwo. Ngangibuza ukuthi kodwa ngabe ngidakiwe. Ngangahlala kulo mgede. Uma ngihleli ngithi ngihleli bese ngithola sekunenhlwathi ngangathi. Wayetsheliwe futhi ukuthi kule ndawo yasenhlakazi kukhona indlambila zinyoka ezinkulu nezinto ezinjalo awukwazi ukuhlala khona. Kodwa ngoba izwi likaSimakade laselimbizile, he had no choice. He had no choice. Kodwa wathi ma esehleli la entabeni yasenhlangakazi sekuqhamuka lokhu, uthi ubaba mkhulu wezwa neziboya zomzimba wakhe seyihalalisa. Naye wahalalisa. Wathi mayehalalisa waphuma la ehlathini. Wathi mayephuma ehlathini ebheka laphana kulokhona umfula lapha enhlakazi kuthiwa yini? Mvoti. Wathi mayebuka emvoti wabona laphana empumalanga kuza ifu. Leli ifu leli kuphambana imbani. Phakathi kwaleli ifu kukhona umuntu owayefake ingubo ende ebubende. Wahalalisa ubaba mkhulu.
kumnandi ukuhlala noNkulunkulu. Wahalalisa ubaba omkhulu. Uthi-ke ubaba omkhulu lesi simanga somuntu uyambiza ukuthi ukhonzekile inkosi yezulu. Wayengasho ukuthi Ujehova wathi ukhonzekile inkosi yezulu. Wathi ikhusela lasezulwini. Uthi ubaba omkhulu wathi mayifika ukhonzekile wayephethe i-tray. Leli tray limboziwe, limbozwe ngendwangu enhle. Uthi wayese uyaguqa ubaba omkhulu. Eguqa ehlathini, eguqa emgedeni, eguqela uNkulunkulu. Uthi ubaba omkhulu ikhusela lasezulwini lase liyalivula leli tray, selithatha isidlo. Selimamukelisa sona. Uthi ubaba omkhulu ngathi mangisemukela lesi sidlo ngenkathi nje ngesigwinya, ithi ngaso sona leso sikhathi kwase kuyanqamuka ukuba ngibe umuntu ozelwe umfazi nendoda. Kwanqamuka ngaleso sikhathi. Kwathi makunqamuka uthi ngaso leso sikhathi ngaba khona ezulwini, ngaba khona emhlabeni, ngaba khona ngaphansi komhlaba. Ngaso leso sikhathi ngaba khona emandulo. Ngase ngikhumbula ukuthi sekungokwehlanu uNkulunkulu engithuma lapha emhlabeni. Ngaso leso sikhathi ngakwazi ukuthi ngifunde inhliziyo yomuntu. Kukhona into esimoya lesezulwini badalwa. Ezulwini uma usumoya angazi noma namadimoni akwazi. Kodwa ingilosi ziyakwazi ukufunda inhliziyo yomuntu. Yabona nje bahlala nengilosi njena awudingi ukuthi izinto eziningi uma ukhuluma nengilosi uze ukhulume nayo. Ikuphendula usacabanga. Sacabanga. Isiyazi ingilosi ukuthi uthini bese yathi hayi ngiyakuzwa ukuthi uthini. Lokho kushoyo kuhamba kanje. Okwesibili ningakwazi ukuthi nonke njengoba nilapha njena ingilosi iyanazi uthi uhleli nomyeni wakho, uhleli nonkosikazi wakho ebusuku ube uxoxa naye, uxoxa ngalezi zinto zala ekhaya. Ingilosi zonke iyazazi. Isuke ikhona. Okunye yabuya izositshela ukuthi lo uhamba kanje. Lona kade ethi nomkakhe, lo kade ethi nomkakhe, lo kade ethi nomkakhe, lo kade ethi nomkakhe. Ayikho into eningayenza lapha uhlalelene engayazi. Ayikho. Nathi futhi ayikho into esikwazi ukuyenza uhlalelene engayazi. Hayi ukuthi inkolelo leyo cha. Into eyenzeka phambi kwethu siyibuka. Manje na-ke uthi-ke ubaba omkhulu ngaso leso sikhathi ngaba ngowasemhlabeni, ngaba ngowasezulwini. Ngaso leso sikhathi kwanqamuka ukuthi ngibe umuntu ozalwe umfazi nendoda. Ngaba sezulwini, ngaba semhlabeni, ngaba ngaphansi komhlaba, ngaba ngwasemandulo. Ngaqala ukukhumbula yonke impilo yami yake yabakhona ngaphambi kokuthi ngifike lapha kwaZulu. Wayesethi ubaba omkhulu ngilokhuza ngingumprofethi, ngumpristi, umprofethi womkhathi. Umprofethi womkhathi. uNkulunkulu walanda umprofethi womkhathi ukuba ezohlala nathi. Uthi-ke ubaba omkhulu ngaso leso sikhathi kwaseqhamuka inqola yasezulwini. Ngase ngembeswa izingubo zedili. Ukubiza kanjalo bamkhulu uthi ngembatha izingubo, ngembathiswa ukhonzekile izingubo zedili. Anona basekuphameni.
ngikhuluma indaba yasezulwini esake sayibona sinomprofethi nomkhokheli mhla ka-26 sembathiswa izingubo zedili simbathiswa ingilosi uqobo lwayo sembathiswa izingubo zedili sembathiswa ingilosi uqobo lwayo uthi-ke umprofethi kwafika ngembathiswa izingubo zedili ngimbathiswa ukhonzekile inkosi yezulu uthi wayesethi gibela kule nqola uthi ubaba omkhulu ngagibela ngahamba nale nqola ngihamba nokhonzekile uthi ngafika endaweni ethize lapho okwakunabantu abafake ingubo ezimhlophe abangangolwandle ongaqondakala ukuthi basukaphi beze bephelelepi uthi wathi ukhonzekile yehla uthi ngehla uthi bonke laba bantu ababe bengabonakala ukuthi baphelaphi bahalalisa bathi saze sehla isimangaliso uthi kwehla mina abantu bami ngembethe izingubo zedili ngihamba nokhonzekile inkosi yezulu uthi-ke ubaba mkhulu uJehova wangithatha wangisa entabeni yasenhlalakazi uthi wathi phakamisa isandla uthi ngasiphakamisa isandla uthi ngabona ubisi lugijima kuyo yonke imithambo yami uthi ngabuza ngathi inkosi yini le uthi ukhonzekile inkosi yezulu wathi ingubo emhlophe lapho yohamba khona kuyobonakala ngengubo emhlophe ingubo emhlophe lena iyogcwala umhlaba kodwa iyosuka kuwe iyosuka la emthanjeni yakho njengoba nje sifaka ingubo emhlophe nje Amen. Amen. saqala ukuyifaka emandulo uthi wabuya ukhonzekile inkosi yezulu wathi phakamisa isandla uthi ngasiphakamisa isandla uthi ngabona umlilo ugijima ngemthambo yami uthi ngashawa uvalo uthi ngathi inkosi yini lena uthi wathi ukhonzekile inkosi yezulu amandla umlilo onikwayo wathi uma wehla lapha uzobe unalomlilo uyoshisa amadimoni ushise zonke izifo ngalomlilo lo nempela ke siubonile thina umlilo kaShembe nabazali bethu bawubonile umlilo kaShembe angizange ngabona okababa mkhulu ngiye ngixoxele ngakho kodwa ngangawubona ubaba ilanga ngangisethemba ngangisethi kodwa lesi yasimangaliso angisikhohlwa ngangisemncane impela kodwa that picture has never ended in my mind mhla ngibona ubaba ilanga ethandazela izigugu eThembalethu wawungeke uze uhlale wawushawa uvalo kuze kube isimangaliso ngoba uma ubaba ilanga esendlini abantu belindile lapha amadimoni ayemuzwa engakaphumi endlini uma kwakuthandazelwa iguli ngesikhathi kababa mkhulu ngesikhathi kababa ilanga kwakuba nabashumayeli abahlalela ukuba bebambe abantu ababalekayo umuntu esuke ebaleke
ethi la ethi yosithela entabeni ngaliyana ubaba mkhulu bamkhulu wayene eshaye ikhwela umuntu ewe phansi. Kodwa namhlanje na ingilosi ithi cha anikhulumi ngobaba. Kodwa angikwazi ukuthi ngakhulumi ngaye ngoba kufanele nazi ukuthi lento eniyibonga kuNkulunkulu kwakuyisipho esinjani. Amen. Nangezinto. Lento eniyibonga namhlanje na kuNkulunkulu yayisipho esinjani. Angikwazi ukuvele ngithi njena wasipha umprofethi and it ends there. Cha, fanele ngichaze ukuthi lo mprofethi esamnikezwe ezulwini wayenjani. Wayenjani. Lo mprofethi esamnikezwa ezulwini wasikhipha kuphi? Sasikuphi? Manje sikuphi? Isho njalo ingilosi ithi wanikhipha emasikweni abantu waninikeza amasiko asezulwini. Njengoba silapha njena singabantu abaphila ngamasiko asezulwini. Amen. Ngakho-ke uma ungena kuleli bandla ungabuye ulokhu usicasula ngamasiko abantu. Asinasi isikhathi samasiko abantu ngoba sithathe isifungo sokuthi namuhla sesiyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwezinsuku zethu. Isifungo leso esisithathile. Ngakho-ke sehlukene namasiko abantu sakhetha amasiko asezulwini. Amen. Sihlukene nempilo yabantu sakhetha impilo yasezulwini. So kuyo yonke into esiyenzayo kufanele njengoba njena singabokuqala abenze lo mkhosi senzela uJehova. Sibe ngobokuqala ukuthi umhlaba wazi ukuthi umuntu kwenzeka kanjani ukuthi ethi esemhlabeni ephile impilo yasezulwini. How does it happen? And people must look at you. Ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi umuntu esemhlabeni ephile impilo yasezulwini. Kwenzeka kanjani? Kwenzeka kanjani ukuthi abantu besemhlabeni bephile nengilosi? How does it happen? But this is happening to us. Huh? How does it happen ukuthi abantu besemhlabeni bephile nengilosi? To the whole world that is a dream. To the whole world that is a fantasy. Ukuthi umuntu ela emhlabeni engaphila nengilosi. It's a dream, it's a fantasy. Hello? But it is happening here with us. Amen. It's happening. And why is it happening? Ingilosi izodemonstrate ukuthi uma ngabe singaphila impilo yasezulwini singahlala nengilosi. Amen. That is a simple demonstration. Yokuthi uma ngabe ungayiphila impilo yasezulwini ungahlala nengilosi ulapha emhlabeni. Abantu bakwaIsrael abanye babekwazi ukuphila nengilosi besemhlabeni. And lokhu kufika kwengilosi izohlala nathi is a demonstration yokuthi leya nto eyaye kuyenzeka kwaIsrael yonke ingenzeka kithi. But it's a question of understanding. Do we understand ukuthi sihleli nabantu basezulu? Do you understand ukuthi njoba kunalo mhlangano baba mkhulu khona phakathi kwethu? Do you understand ukuthi njoba sinomhlangano ubabila ngokhona phakathi kwethu? Ngokeke sibone into enkulu. Sibone into enkulu. uNkulunkulu sibonise into enkulu. Umkhokheli ngicocela indaba enkulu.
ukuthi kulamasonto nje edlule ingilosi iyakhuluma ukukhuluma ngibona umkhokheli kade bethanda ukugula ngabona ephila Amen. Thabo ithi ingilosi ningathini angithi mkhokheli ningathini awubatshela awubatshela ukuthi ithini nimnikeze ilokhozi ukuthi ithini siphila impilo eyisimangaliso wathi ningathini uma ngabe ningabona kufika akuzophinda uma ngabona kufika uShembe ngibone ngamehlo umprofethi afike ngamehlo ningakwazi ukumelana nokumbona wathi ningajabula yini wathi ningajabula mangambona base uyahamba nanobuya wathi ngiyajabula kodwa ke uphelele wonke umsebenzi wakhe wathi ke nazo indaba lapho isala khona amanaza kathi ngajabula kodwa iphelele yini yonke imisebenzi noma imithetho ayishiya ukuthi igcine wabuya wathi ningajabula ningathini uma uNkulunkulu angaletha uShembe njengoba lithi niyabonga ngibonga upho uShembe kodwa uma ke angamkhulula eze phakathi kwenu ningakwazi ukuhlala ningakwazi yini ukumela ukumbonga Nkosisi amen isimangaliso lesi yabo uyabona lento ekhulunywa umkhokheli ibingakhulunywa umuntu ikhulunywa umuntu wasezulwini uthi ningathini uma ningambona umprofethi sephakathi wenu kodwa khona okushilo futhi okushilo umkhokheli ngoba ayigcinanga lapho ithena niyothini uma senihleli nomprofethi ezulwini Shonja ya ayigcinanga ukuthi ningathini uma nimbona ephakathi kwenu ithena niyothini manje na senihleli nomprofethi ezulwini niyothini kusho ingilosi ngijwayele ukusho ngithi uyayithi uma uhlaleleni ekhuluma bese ngifikelwa usizi ngithi konke lo muntu okhulumayo wayekhona uAdam noEva engakabikho konke lo muntu engikhuluma naye angeke ngitshele ukuthi uyise nonina ubani konke lo muntu engikhuluma naye wayekhona uSathane exoshwe ezulwini yabo thina sihlala nomuntu ongananina onganayise onganakuqala nokuphela kwezinsuku sihleli naye siyambona uyasikhuluma nathi yabo ukhokha nathi uba umuntu njengathi nje uma ufika isikhathi sokuthi esine uma ufika isikhathi sokuthi ethukuthele kodwa sihleli naye na siphila kwesikhathi samanje kodwa siphila impilo eyayiphilwa ngoMose siphila namhlanje namhlanje na we are the first group in the whole world okuthiwe ake sibonge uNkulunkulu ukuthi wasithumela umprofethi yathi ingilosi uNkulunkulu wathuma uJesu uNkulunkulu wahlala kuJesu kodwa abantu abalibonanga izwi likaNkulunkulu babona isitha sabo baze basihenga emthini basibulala ithi ke uNkulunkulu emva kwesikhathi wathuma uMuhammad kodwa ke uMuhammad wayele kuma-Arab
uNkulunkulu wayesekhumbula iAfrika wathuma umprofethi ithi ingilosi uShembe walethelwa emhlabeni ukuba ezonifundisa amasiko asezulwini. Amen. Wazolihlukanisa namasiko asemhlabeni, wazonifundisa amasiko asezulwini. Kodwa nina anifuni ukwamukela amasiko asezulwini. Njengoba ingilosi ihleli nathi nje lapha izosifundisa amasiko asezulwini, izosixoxela izindaba zasezulwini. Bantwana basephameni, ayikho into emnandi njengokuhlala noNkulunkulu. Ayikho into emnandi njengokuhlala nengilosi. Ayikho into emnandi njengokuthi ula emhlabeni ube wazi zonke izinto zasezulwini. That is what we are experiencing. That's what we are experiencing. No. And that is what we want you to experience. Ukuthi izulu likhona abantwana basephalamende. Uma ubungabazi ukuthi izulu likhona, izulu buka mina. Futhi ungakwazi ukuthi uyiphile impilo yasezulwini ulapha emhlabeni. Uma ungakwazi buka mina. Angisho ukuthi I'm so perfect, but ngi-pilot project. Leli bandla liyi-pilot project yokuthi ungakwazi ukuthi uthi ula emhlabeni uhlale nomuntu wasezulwini. It's a pilot project. Njoba ingilosi ihleli nathi njena siyi-pilot project yokuthi izulu likhona. Siyi-pilot project yokuthi izingilosi zikhona ziyababheka abantu. Siyi-pilot project yokuthi ingilosi iyinto enjani. No one knows ukuthi ingilosi iyinto enjani, but siyayazi thina. No one knows ukuthi ingilosi icabanga kanjani, ikhulume kanjani, but we know him. We know it. Noma nisuke ningayiboni kodwa seniyazi ngoba nihleli nabantu ababona abayaziyo. Nani seniyayazi. Seningaxoxa indaba enkulu ngendaba. Seningaxoxa indaba enkulu ngendaba yezulu. Amen. Ngixoxa indaba enkulu ngendaba yezulu. Ningasuki bantwana basephameni kuNkulunkulu. Ningasuki kuShembe. Ngoba uShembe samphiwa uNkulunkulu. Umprofethi samphiwa uNkulunkulu. Ningasuki. Niyeke yonke le ndaba lena yamalokhuza yepolitiki yomndeni nani. Nina landelani umuntu esamnikeza uNkulunkulu. Njengoba silapha nje namhlanje sihlangene ngokuzobonga kuNkulunkulu. Sizobonga kuJehova ukuthi uJehova usiphe uShembe. Amen. Elizwi
ngifikelwa usizi, ngifikele ukujabula. Ngoba umhlaba wonke noma ngabe yibaphi abakaze beyibone ingilosi isina. Ithina kuphela esike sibone ingilosi isina. Abanye abantu emhlabeni wonke abakaze beyibone ingilosi isina. Thina hlala isimangaliso senkosazana. Kanti nicabanga ukuthi bacabanga ukuthi abantu sifana nabo. Isikhethiwe ezulwini. Sihlala nesimangaliso senkosazana. Yabo. Sihlala nomuntu owazi yonke into yasezulwini. Sihlala nomuntu owazi yonke into yasezulwini. Yabo. Sihlala nomuntu ositshela ohlale esigqugquzela esitshela ubuhle bezulu. Ubuhle bezulu thina asikufuni eBhayibhelini, asikufundi kubafundisi. Cha, ubuhle bezulu kulethwe ingilosi phambi kwethu yazoyixoxa lento, yayipractice lento. Njoba siba sithi thina kuyasinwa ezulwini, sithi kuyasinwa ezulwini ngoba ingilosi isina phambi kwethu. Amen. Uma sithi kungenwa ngokuhlatshelelwa ezulwini, sithi kungenwa ngokuhlatshelela ngoba ingilosi ihlabelela phambi kwethu. Uma ihlabelela ingilosi kuvuma ingilosi zasemoyeni esuke singayiboni. Ayihlabeleli yodwa, ayisini. Uma isina uqhamuke igubhu esingazibazi ukuthi iqhamuka. Uma ihlabelela uqhamuka ama voice esingawazi ukuthi ehlabelela. uNkulunkulu sibonisa izinto ezinkulu. Amen. For yini ngempela engenza ukuthi mase sihlubuka ngathi sifunani. Sifuna. Manje ke we are trying ukuthi this experience esinayo silethe kini. You also feel what I feel. You also feel. You feel what I feel. We are trying to impart to you our knowledge. So that what we know, you must also know. What we feel, you must also feel. Uma sithi uNkulunkulu khona, uNkulunkulu khona. Uma sithi uNkulunkulu uyasithanda, uNkulunkulu uyasithanda. Ngakho-ke wena musu kubheka ngapha nangapha nangapha nangapha, funa uNkulunkulu. Hamba ngendlela kaNkulunkulu. And uma ngabe ungasezukuzwa ngami, ubani omunye umuntu ozoqhamuka ekuthele. Iqiniso lasezulu ngoba mina uNkulunkulu wehlisa ingilosi. Yahlala kithi sobabili sinomkhokheli, hayi ukuthi into njenge experience. Yahlala nje, yahlala. Osekusele ukuthi kwenze ukuthi ihle. Osekusele ukuthi kwenze ukuthi mhlawumbe ibe phakathi kwenani ibo. Kodwa nje ingilosi siphila nayo nje. Isitshela yonke indaba yasezulwini ukuthi manje kwenzeka kanjena ezulwini, ezulwini kuhanjwa kanjena, uma ufa kwenzeka ukuthi, uma uphila kwenzeka ukuthi. Yonke into we know ukuthi asikwazi ukuyixoxa yonke, but we know everything. We know everything. Ngoba ingilosi, this is a very long time. Ingilosi yaqala ukushumayela from 2010. Kodwa ngayifike from 2006. Kodwa yaqala nje ukushumayela seriously ngendaba yezulu 210. And we are 9 years old. Sifundiswa indaba kaNkulunkulu, sihleli nengilosi. Leyo nto yagcina ngoMahomed. Yagcina ngoMahomed. Ayikaze bibe khona. Yaqala ukuthi njena umuntu nje wala emhlabeni ehlale nengilosi for such a long time yagcina ngoMahomed. But now sikhohleni nathi. Akakhulunywa lutho. Mhla safa lokhuza kuyokhulunywa ngalendaba. Kodwa unfortunately kokhulunywa sesafa. Ukuthi kwake kwaba khona abantu ababehlala nengilosi. Yabo. Njengoba uManowa wahlala nengilosi enonkosikazi wakhe baze bayiphekela benza yonke into. That is exactly the same ekwenzeka phakathi kwethu nomkhokheli. Akusiyona into entsha
noma Nowa baze bapheka bayiphekela enonkosikazi wakhe. Ingilosi iyahlala nje nabantu. Hayi ukuthi ungasubuza ukuthi ingilosi ihlala nabantu. Yayihlala kanjani noma Nowa nomkakhe? Ani baze bayiphekela. Ngamanga yini? Uma phela ungalifundi iBhayibheli elikhuluma isimanga, ukuthi njani? Wayehleli nomkakhe, hayi ukuthi kwaba yinto njena eyaqhamuka yaba isibonakaliso. No. Wayehleli nomkakhe bapheka balungisa yonke into. Kodwa bathi mina masethi bayaphaka yavele yangena entuthwini yayizulwini. So ingilosi iyahlala nje ibe umuntu, nixoxe nayo, uzukhohlwa ukuthi hawu, kodwa ingilosi ubona ubisi inyama leyo hawu, by the way, akuseni umuntu. Ubona ubisi inyama leyo, by the way, akuseni umuntu. But other than that, ingilosi vele ibe umuntu. Ixoxa, ihleke, yenze yonke into, ishaya amahlaya, ithukuthele mayithukuthele. Iba umuntu nje. Uhlale nje nawe njengoba sihleli nje nawe nomkhokheli. Hleli la ekhaya kunengilosi la ekhaya. Hayi ukuthi siyakhupha kunengilosi. Njengoba sihlangene nje lapha sihlanganiswe ingilosi. Yonke lento esiyenzayo was planned by ingilosi. Ingilosi efika yasitshela ukuthi yenzani kanjena, yenze kanjena, yenzeni kanjena, yenze kanjena. Akhoma Nazaretha ke benendawo enjena sihlale ihlalweni kulokhu ke kanjalo. Sifundiswe ingilosi. Yathi ezulwini kuhle. Indawo elihleli kuyibenhle ngoba ezulwini kuhle lapha eniyakhona kuhle. Sitshelwe ingilosi. Leswa nje nibona uma ngabe kunemlokhu zasenza yonke lento. Siyenza ngoba siyayazi ukuthi sesiyazi ukuthi ezulwini ufuna. Hayi ukuthi mhlawumbe yathi hayi susana namabheshu nayonke lento into yakwaZulu inongile kwaZulu. Kodwa manje senikhuluma indaba yasezulwini. Ngiyangibona mina. Amen. Hayi ukuthi izokhuluma ngelokho uyibonela kuyo ukuthi ezulwini ugqoka kanjani. Uma ngithi ezulwini yonke lento yokulokhuza ubone ingilosi naye ukuthi uzubona ukuthi ingilosi mhlawumbe kuyapendwa nomlomo ezulwini ayenziwe uhlaleleni unamashiya amakhulu emvelo nje. Unenwele ezinkulu zemvelo nje. Unamehla amakhulu emvelo nje. Uneinkophe ezinkulu zemvelo nje hayi ukuthi ufanele ukuthi eze elokhuza unamashiya amakhulu neinkophe ezinkulu nenwele ezinkulu zemvelo sakhe. Unezwe lihle. Umkhokheli mayisemkala ikhizwe elimnandi njengezwe likaHlalele. Hlala unezwe lihle, muhle. Intombi enhle. Enamashiya amakhulu. Enamehla amakhulu. Enelokhuza eneinkophe ezinkulu. Muhle. Uthi by the way ngilengilosi. You have experienced something so wonderful. How? By the way ingilosi le. Kobe lo muntu engixoxa naye ingilosi. Uzoxoxa naye umkhokheli wakwasina bobabili basina bathi sejulukile umkhokheli wayibona sesimele. Ngiyamazi umkhokheli ekhanda ukusina. Bathi naye seyimisele uyayibona seyisina yedwa. Nomuntu sesina akasekho. uNkulunkulu sibonisa izinto ezinkulu. We are the pilot project yokuthi umuntu esemhlabeni uhlala kanjani nabantu basezulwini. Is it possible or not possible? It is possible. It is there. Look at me. Look at umkhokheli. Lo mcimbi siwenzayo siwenze ngoba besitshelwa umuntu wasezulwini. Inkosi buselokele uzwini. Amen. Inkosi busekuphana kwethu. Amen.